Novi loloto megale egbedom nami le miapeto le miapet de la Yesu Christopher nkome eye me kwen sebena mia domoto de sierga fo de agbenkeke nyisiame egbe alebe miokata miagatere apeto fe enyanye sikenye agbenya lagbo abele sikemi nye kokolela mianovi ple miape dochola sike fonkwenye Yesu nyo oyira mau da ololo avoyi dudula yele Yesu Kristo mananye klio novi Kristo to enye ne enye Kristo to de Christopher edo onol jejela agbaumea moglone bana doda sisi kocho na mila enye bena miayo amuva de kokogo elabe egbela amegero ole chechia yinyatefe amegero ole gbedo ho ame yinyatefe amegero ole maudawum ye alakpobe nyatefe ole maudawum alo ole maume gake bia nyebede Christopher nyenye kedo la jele miafa gbeme eye wanye nukunu ble jesi ne amesio le godo ke on ko va peto Yesu Kristo bo halo de no mo je la gbomea elabe enye mistake alo nu kemele tefo fe nu eli jojole amegero fa gbeme egbe to gba be ogbobe onye Kristo to vo me dibe nye promi anyande ka kenye enu primordial alo kenye etometi na Kristo to nyenye anye Kristo to la yenye bena no meye yebubu la sio eye alagbenom le mauvofome alagbenom le mausosolame le nonome de pepe que la domora la bome nti anye Kristo tola yenye bena de novien wo ame que de tosi asola enye ame extraordinaire alo ame tohere que menye wo to la gbre kape ame de la gbre maufa menya meya alo maufa vienya meya alo Kristo tonya meya le luka owomo le wonu ona de pepe me menye wo la montrer alo la defia be mi ko mo menye Kristo to mi ko be menye pastor mi ko be menye yagodila mi ko be menye docteur de la loi alo me wona ya kweke me awo kebom Kristo to katozila Kristo mto le no que de ciel agbezaume vo afi eya ne famela ela cho alesike me vona mau do me bobe afi eya ne famela gbomela no na ko jesi le mu no na ko Christopher nyenye la gbon no na didase menye we na didase no ro amona didase la gbon be ya nyatefe maudeli nyatefe mau sekatatori le nyatefe menye no la ameyala le ke va ko etoro gbala mano le no
me dit be mi anya ma wala pa ma di to he vone afi ya one va me le agbesan ma la no vie e jebena wonto na nye amesi vona mawu ona nya mesi kelu ato mo fe gbe e sei bena ma wondeke de doko si eke ma biagbe mawu o ela be me ganye owo nto gale doko si le wonto fe nyenyenu o kabom Kristo Yesu ke va cho e fa gbe chodoli nyo ya fa gbe nyaga nyamala yele ezodele mi fa gbe mazo no vinye me enya ya yade de Kristo meri enunyu na mere le Kristo meri enunyu le Kristo meri na mesionye Kristo tori ne yebe pola gara gomala que na yabe kakari la soisio ale kebena nde kwekweto lo jojo a homona tu a chef onem le godogodo no gogo kola wa toko la a calmer allo wa chi et là-bas odogo musede que khote fa no le nye ko fa gbebe e yeta no vinye Kristo to maudibe na nyeto kum maudibe na nyeto le na nyeto akonkato echimatoto nenyebe ala nyeto la ejebe ala nyeto le ejohohome ala nyeto le blibote teme ala nyeto la anukwadi totome ala nyeto le nutepo ovafame vo eya ometo vadamo nenyebe me cho wa gbebli bo cho gbere ya fe popote o eya la temva me to mo de kanibena e cho wa gbe he gbere afeto ya fe asime alo e fe popote alo edo ni wa gbe blibo kata na Kristo be Kristo ho enye agbo azo eye onye ame eya masike kpere agbo oji le go kata me alebena na tempo abeleke apostle Paul globene la gbela menye ye galagbo que Kristo Yesu la gbeleme novie de kalao atema que de nous sur le Christ monti ma nebe me tro me cho de kona Kristo ablibo Bible gobe yebo no katato allo novie me dibe matono be gamme de sufifi et il est détouré et me gagne me yina chechi penyayo me gagne me yina betora penyayo me gagne me subona maunto me nyena chechi ko be gbese agbela me nya ba gbomilo de popo blibo le Kristo Yesu podos ko wona nyekulu la me de popo tayi Yesu vado Yesu me va bobo mi gagner kuluvi na hihe yame plepe nu ona o Yesu de mi le hihe yame e ocho wa ito ete globala mi le hihe yame pepe vogakia mi menye hihe yame to e pola do konene ya alo wo ha do ba so pe hihe yame to pa do do a alo onu ona o wo nya gboglo wa sen kakao o ha do mono no gbo o gale abecha de nelo alo totro fame ya amere gbo be nenye mu weni ni wa o la be mu le de ko yin de voye e tangba dona hakudoro vo anyi to munya nu ke mu le wa ala pato anyi menya nu ke walo menya nu ke wonelo la be e kadodoro ke bele e vodou le gba fo home ple ma fo home wu ame jojola ame jojoyo nana ame komonya ame jojola ame majojo yo no ame kokola ame kokoyo no
et à monsieur me koko ha me makoma yo na no me gba be me kovo magato no ma nyenye mo me ko le voir ma gba be o me ko le o ma o be mi khoju ne me khoju la kana fa ko be me le me kura me va vo me ga no dondomo me ga no blo et décision maman dit ben na no miame et ya ta no vinya afeto mau meti anunyi efe amesi ovone la o mau khola yo me didie yesia edo la di mau kenye khola o la o yo me gbe siagbe ne na po ife enyenye la gbo sa o me alebe aten gbo pe kaka yibena enunyi reke ma yido yi o alebe nunyo katala mau mo le na nyepio eyata gbedodo la yi le kebe o ava kofe afeto senye gbedodo la nenye afeto ma uvola de le sike trosi etoblibo eye le governor alo il agbo fe agbo kata plom la ke ala to ton dogbe adida ba afeto ye nyabe ne yo la ala se fe gbedodo la eye tala globe de o ava kofe afeto senye gbedodo la oh yesu nyo fe mau se miama o premier pe akpohonu poda powo amesemi la pomo bona foto bena ko efe ye foto no meda bona foto bena ko efe no meda ye gombe na bore afeto polbede de no ke la signe de esokle no ke ne dibere no signe ye matin genou ye matin no agbenao ye matin subo le nyatavo bogomo ma e ke la bien bebia on vient bele kulo e ke bia besia o e ta gbodo la to inema bele ko ye fa amesemina po kuma po mo amen e la bena nkeke de kale wo khokhonula nyu nkeke akpe de kale te fo bubuwe nena wo nkeke de kala feto fa femea alo na nyeto le yefe afeme le bibo de temela enyo bena no chagala chamno yi le afibu buo fe lo farika amen ye go be nye be ekpodo ki obade menye ye gale no ke si o ka foto yesu ye khoye fa nyenye chowe tola no vinye ala gbo pe kai bena ye bo hohodu no gafofo le ka enyo na yubena ya za ye pe yo de numa di no unti si o ma he enyo na medeke tutu kenye koko nyenye fo nunyu na medeke va agbo na ola ala gbobe emola onye megbenu numo na nye megbenu no vien alléluia eyata metibe matode puinu le nye maufe afeme metiabe edo la tiabe de ya tede mauti esiayi eye menye gado moko o ube na noka na no amefodo fe agbadome tede mau esiayi enyo ube na no amefodo fe agbadome alula no enyamadinyao fe hohonuo alula dohasio me adegio alula chowo yi agblede nuke matema devina o alona ile ametafu ple nusionye adodo vodio ke on tobe akpo vide le mo mo dia majiola mega ifima o togo vio milegbe ya sema ela bena nyona melele bananami
eye jebe nyo le togo nu tome aba togo viole le dusia tu bana nyona me yala na sumi asibe mi avole anyigba kenye togo nyigba di na mi a odomo to le siade le Yesu Kristo von come novinye elegbe ya sema ejebe na senyi alléluia eyata nous nous mak bo pogbedo enwo ji de kema gogo agbado ke amesio meje si afetola wa fo mo la tidan voya o mo ma tidan gbegbelo eto to no me de kwekeme o mo ma tidan alu jigodo amen amen eyata no vi me je ma gbono ga fofo em na se ma fo gbe kele didi no ga fofo yeme na se afeto ma fo gbe si kele didi no le ga fofo yeme bena amenuve kple bubuye o nana ame mauyala enana amenuve kple bubu yepe amesiaminawo yepe tukoke boye mau fe nyenye le fakbome esiela amenuve kple bubu eye wanao apoto ma tenunye adeke okpo gbedeo nenye ba etrosi etole vom le nyate famela ma tenunye adeke okpo gbedeo que bon avenu le amenuvei a khona le khokhoi e wa kota la metakoi adole ededei eye wa dutino le jidudu eye wa yino le yayai eye nusia nula avano de gameji le epai nu pe abele ka petonto dombe de agbon de agbenyu de mie do to sel kenye tola fe agbenwene novinye eyata enyashoa one kasi jitino alebe cho egbeyadila totro na va gbeza o meblibo ela be mi mano ma un tonto subovori ye amabuo ko menya nyamawo a wa va no damian tio bebe amerika magada intiko ela be apeto matenu o gbede o amesio fodi di male o fo soso mo la apeto matia nu ka ndeka o acho nu kenye to now vona kponyire be Kristo ye le gouverner vagbe na kpobe Kristo ye le ye fagbeji ye le ye fagbe kataras ye le fa enye amega lo ameta popo alo amesike le diriger fagbe bli wakata alo amesike le o agbe katarasi alo ye mekeye ne le blibu alebena fo bure kama ga no so ri mana ota nu nyere kama ma gen nyere ke le megbodo me le bo ala chokata no o apa ko fa foto onyenami jijoto enye amesi do ahun de enwu na debe akpo jijo kenye jijo blibu menye jijo passager o mais jijo siko la va iko enu va iflu parce que peut-être akpo 1 million beta et aton gbegblo me 3 million beta be jijo pele mani jijo tontemo bolé ba poto tue tono la e jijo ma vonye la bo un tontemo me to mo gbegblo ke jio ke la be fo de comme le agbo mota enu agbenyu e ya poto atonu nyu adifo na eye akpo jijo la be na apoto elo nye klio ta mawo ne yirawo be se agbenya ya be totro de mauti blibola ye wona nu blibo de la me fa gbeme ale be cho e yadila on la po nu si o de blibo la poto la me na wa gbe la be agbe ala to la me ganye to Kristo to yi donc ne le ta po ne ye le agbia le so de la gbo la que nous sommes à des la gbo yi le Kristo Yesu kon comme mawo ne yirao maone gairoka le Kristo pon kwaji le Kristo pon kwame le Kristo pon kwata le populata e sia ne va mananye plo amen mi dakbe be mi se nyanyu siolo ke mi agobe e izare